Prije tačno godinu dana govorili smo o novom, veoma značajnom programu koji se tiče najmlađih. Pametni koraci. Radi se o programu konsultantske kompanije Blue Coach, a osmišljen je na način da kod djece od 5 do 13 godina razvije samopouzdanje, liderstvo, vještine, rješavanje problema, upravljanje novcem, komunikacije sa svijetom koji ih okružuje i kreativnost, kako bi od malih nogu postavili temelje svog uspjeha. I evo, nakon godinu dana ovaj program ne da je uspješan, nego je premašio davno granice Crne Gore, zahvaljujući našem večerašnjem gostu, Srđanu Vukčeviću, koji je biznis trener u kompaniji Blue Coach. Srđane, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao, kako ste? Mi smo odlično, a kako si ti, profesore? Odlično, kao i uvijek. Zadovoljstvo je tu, ima i razloga da bude. Dakle, pametni koraci su od jedne divne ideje o kojoj smo govorili u ovoj istoj televiziji prije godinu dana. Ja mislim čak i tvoja očekivanja premašila. Tako je, potpuno su premašili očekivanja. Ovo je druga generacija. Otvorili smo još jedan grad, sad radimo i u Kotoru, dakle Podgorica, Budva, Kotor. Jako smo zadovoljni kako je to sve krenulo. Počeli smo 1. oktobra. Dosta je tu noviteta, pričat ćemo večeras o tome, dosta novih stvari smo uveli u samom programu, koncept i metodologije još uvijek isti, ali smo se potpuno modernizovali, tako da kažem. Djeca su jako zadovoljna, progres se vidi, jako je bitno što su ti rezultati koje mi imamo mjerljivi. Na početku i na kraju zna se tačno šta se radi sa djecom. Jako smo zahtjevni, ali ih podržavamo istovremeno. Dakle, rad sa djecom, ali ujedno rad i sa roditeljima. Dakle, imate dvostruki, da kažem, uticaj, odnosno to su sve neke uzročno-posljedične veze. Pričamo o novitetima, o nekim fantastičnim inovacijama koje ste uveli sada. Hajde da objasnimo građanima o čemu se zapravo radi. Pa ovako, mi smo primijetili da je jedan od glavnih problema današnjice jeste što i roditelji, ja sam negdje roditelj, imam 2 djece, svi želimo da nam se djeca dobro osjećaju, ali ono što smo zaboravili od naših starijih jeste da se bavimo sa djecom i da utičemo na njihov razvoj. I nekako nam je ta, tako da kažem, paradigma da dijete treba samo da se dobro osjeća i kad ne uspije treba ga samo pohvaliti i reći mu kako je ono dobro i dalo je sve od sebe i tako dalje. Međutim, to ne pije vodu ukoliko se stvarno ne bavite s djecom i onda često čujete da postoje određeni problemi kao to dijete su ispustili ili nisu se bavili sa njim i slično. Ono što smo mi sada uradili jeste što smo aktivno uključili roditelje u čitavu priču. Jednom mjesečno imamo sesije sa roditeljima gdje se aktivno bavimo sa njima i objašnjavamo određene stvari koje su izašle iz procjene djece u prethodnom mjesecu. I onda im ukazujemo na određene potrebe te djece, na određene tipične stvari koje one rade kao svoje generacije i na određene stvari koje su dobre i onda to ubacujemo u određenu aplikaciju. Koju sad mi inače gledamo na ekranu. Jeste, ta aplikacija je najmodernija stvar koju smo napravili i ono što izađe iz te procjene mi ubacujemo aplikaciju tako da roditelj ima šifru i password, username, može da prati šta dijete u svakom trenutku radi. Ono što je jako bitno, te navike koje su se pokazale kao loše za dijete, odnosno ono što on ne radi kako treba, recimo ima manjak lične odgovornosti, zaboravlja domaći, ne radi neke stvari kako treba, ne pazi na času. Mi to ubacujemo u aplikaciju, onda će roditelj da se bavi sa tim, da provjerava svakodnevno, da čekira da li to dijete stvarno to radi ili ne radi. Na osnovu toga djeca dobiju određene poene, radeći u samoj aplikaciji. Postoji scoreboard lista, znači na kojoj oni mogu da vide gdje se nalaze u svom gradu u odnosu na generaciju. Tako da ima i taj neki takmičarski duh, čisto da mjerimo neke stvari, da vidimo ko radi kako treba, ko ne radi kako treba, sa kim treba raditi malo više, sa kim treba raditi malo manje neke stvari. Ono što je jako bitno ovdje naglasiti jeste da te procjene koje mi radimo su svjetske procjene, tako da su djeca istovremeno dok se radi njima procjena, porede se sa standardom svjetskim, znači sa djecom tog uzrasta svuda u svijetu. Tako da to nije onaj klasični grubi skor, tako da kažem, ili grubi rezultat koji mi dobijemo od same procjene, nego je on ima određenu značajnost i validnost aspekta svjetskog standarda ponašanja u školi i uspjehu u životu. Ova aplikacija koju smo mi evo vidjeli, ove takozvane screenshotove dok smo razgovarali, je nešto što, da li uopšte postoje u ovom dijelu Evrope ovakav neki program? Pa ovakav program u ovom dijelu Evrope ne postoji. Da, ajde malo da ipak damo na značaj i to samoj ideji i svemu što si ti prije svega sa svojim timom uradio za svih ovih godinu dana. Ne postoji.
Tako je, ne postoji i niko se još uvijek na ovaj način ne bavi sa djecom. To je jedan sveobuhvatan način koji uključuje i određene psihološke procjene. Bavimo se i društvenim emocionalnim kompetencijama djece. Pomažemo roditeljima da rade sa djecom aktivno, da se bave sa djecom, ali ne da se bave u nekom širokom spektru, tako da kažem, navika ili ponašanja koje bi njima oduzelo značajno vrijeme, nego se bave usko fokusiranim stvarima koje je procjena pokazala da su u tom trenutku negdje potreba tog djeteta. Koliko je ovaj modus, model, kako li ga nazvati, primjenjiv recimo u nekoj budućnosti u školama ili pak u predškolskim ustanovama? Da li to može negdje vremenom da dođe do tog nivoa? Što se tiče predškolskog uzrasta, oni imaju potpuno drugačiji razvojne potrebe. Djece u tom uzrastu su potpuno drugačije. Djeca već od neke 5. 6. godine počinju da misle o tome šta je njihov uspjeh, a šta je neuspjeh. Do tog uzrasta oni uopšte ne razmišljaju o tome na taj način. Tako da neka modifikacija programa u tom smislu za predškolsku ustanovu bi mogla da radi, ali bi način na koji se to mjeri bio potpuno drugačiji. Što se tiče škola, mi smo potpuno otvoreni za bilo kakvu saradnju sa svim školama i sarađujemo naravno i sa UNICEF-om oko toga i želimo da pomognemo da se taj nivo znanja i nivo znanja o društvenim emocionalnim kompetencijama i razvoj djece podigne na jedan veći nivo. Evo, ja ću morati da iskoristim priliku pa da ovako kažem. Vasilisa Lazović, 12 godina, Budva. Nakon pametnih koraka kod sebe vidim veliku promjenu. Istrajnija sam, samopouzdanija, bolji prijatelj, opuštenija, družim se sa svima, ne stidim se od druge djece. Rekla bih da nam je zabavno, da učimo bitne stvari koje će nam trebati u životu. A onda kaže Dijana Zabijako iz Bara. Ovdje je slučaj budeš pametan, više marljiv, strpljiv i štedljiv. Od svega mi je najbolje meditacija. Ja moram da pročitam onda Milena Dubljević, 5 godina iz Bara. Na pametnim koracima je lijepo, tamo sam učila i vježbala na kompjuteru, svi smo bili uspješni, ali svi. Ne smiješ da se rugaš i da budeš bezobrazan. Evo, znači, ovo je samo jedan u nizu, navela sam samo neke primjere djece koja su ovako komentarisala program o kojem mi govorimo, a evo ja zaista želim da podvučem da ne postoji ništa slično u ovom dijelu Evrope. Ne postoji, mada je, kažem vam, veliko interesovanje. Ja sam sada bio u Švajcarskoj i prezentirao ovaj program nekim potencijalnim partnerima, tako da su jako zainteresovani da skupe čak i franšizu našu, tako da smo u pripremi nekoj potencijalne prodaje tog programa i za zemlje Evropske unije, zato što se pokazao kao dobar program, je vrlo jasan, mjerljiv, možete da primijetite rezultate vrlo brzo i što je najbitnije, uključuje i roditelji, uključuje djecu i svi su zadovoljni. Sada moram iskoristiti još ovih par minuta pa da pređem recimo na nas starije. Aplikacija o kojoj govorimo je primjenjiva i na srednjoškolci, i na nas tu negdje srednjeg doba, a i na one starije. Blue Coach kao izuzetna kompanija pomaže svima nama. Kažem, pomaže, se radi o life coachingu. Kako mi, koji smo već zreli ljudi i mnogo je teže korigovati neke stvari, šta mi da radimo, kako mi da se uključimo, na koji način da se promijenimo na bolje? To je naravno potpuno drugačiji koncept kada pričamo o odraslima. Ja sam sertifikovani coach na svjetskom nivou i radim sa dosta izvršnih direktora, vlasnika biznisa, menadžera i upravo Blue Coach ovih dana pokrenuo potpuno jedan novi tip coachinga koji zovemo grupni coaching, gdje će moći ljudi potpuno nezavisno od svojih kompanija, da li oni to žele da im finansiraju ili ne, sami se prijave i prisustvuju nekom coachingu. Maksimum ljudi koji može biti prisutno u jednoj grupi je 6, tako da je to vrlo individualan, tako da kažem, rad, iako ga zovemo grupni. U to su uključene također psihološke procjene, jer mi moramo prvenstveno da znamo šta je problem konkretno sa tom osobom, odnosno koja je to jedna distrakcija ili dvije koja je smetaju toj osobi u nekom budućem razvoju. Mi kao odrasli i ljudi koji se prijavljuju za coaching, u stvari često ljudi to misle da su to ljudi koji su neuspješni pa im treba sad nekakav trener da im pomogne. Baš suprotno, za coaching se prijavljaju samo uspješni ljudi. I to su obično ljudi koji imaju samo jednu ili dvije distrakcije, jer da nisu uspješni ne bi se nalazili tu gdje se nalaze. I na nama je kao trenerima, kao coach, jel tako, ja moram da otkrijem koja je to jedna ili dvije distrakcije i da onda samo se sa njom bavimo, recimo, određeni vremenski period, kako bi se neuralni put koji je formiran negdje u prošlosti i koji sad remeti neke odnose sa drugim ljudima ili smeta u poslu u kognitivnom smislu ili u ponašajnom smislu, mi želimo da ga eliminišemo, napravimo novi neuralni put kako bi ta osoba pronašla neko novo zadovoljstvo u životu sa onim što postiže i kako postiže.
Sad sam u trenutku pomislila pričala sa nekim ljekarom ili pak psihologom, ali čini se da je sve to nekako povezano. Slušajući te kad govoriš, prosto neko ko se bavi life coachingom mora da ima veoma široka saznanja. Tako je, tako je. Mislim, ja sam, osim toga što sam certified coach, ja sam također sertifikovan za psihometrijska istraživanja, odnosno psihometrijske procjene i personality procjene. Prvi sam u Crnoj Gori koji je sertifikovan za Hogan Assessment System. To je najjača svjetska firma, najveća svjetska firma koja se bavi personality procjenama, koje pomažu ljudima da se razviju u određenim trenucima, vide koje su to stvari koje su problematične i na taj način pomažemo i kompanijama u selekciji određenih kandidata, razvoju njihovom i za lidere, naravno za najveću kategoriju ili najvišu kategoriju u kompanijama, a naravno i individuama da pomognemo da postanu što bolji mogu biti. Pa Srđane, hvala puno na razgovoru. Uvijek je edukativan razgovor sa tobom. Puno uspjeha ti i dalje želimo, pa se vidimo, ja vjerujem, u Blue Coachu. Hvala. Hvala puno.